Twongeye kubasuhuza nanone inshuti bakunzi b'Amarebe TV. Tubahaye ikaze ku biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho byerekeye umuco ndetse n'amateka, insigamigani, imigani, ibisakuzo ndetse n'ibindi bitandukanye. Turagusaba gukanda inzogera y'umutuku yanditseho subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro tugenda tubategurira. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho umugani w'Imana na Ngerageze. Tega amatwi umva uko byagenze. Kera habayeho umuntu akitwa Ngerageze. Yasanze sekuru akiriho. Mu mabyiruka ye yasanze baba badafite amahirwe, barahingaga ntibeze, bahakwa ntibagabane. Nawe ubwe biza kumugendekera bityo. Ariko yafashe igihe, abonye atagabanye yisubirira iwabo. Asanga kwa se no kwa sekuru inzara iraca akaganza. Aza kwihererana nyina aramubaza ati: wowe wabaye aha kera, ntacyo sogokuru na data bapfuye n'Imana? Nyina aramuhakanira. Noneho ajya kubaza se. Ise aramubwira ati: nabaho sindabonana n'Imana. Ngerageze bimwanga mu nda. Ajya kubaza sekuru asanga aryamye. Yegera urwuririro aramuhanuza ati: hari icyo nkubaza, ntacyo mwapfuye n'Imana? Sekuru aramusubiza ati: umva mwana wanjye, naravutse nsanga abantu bavuga Imana y'i Rwanda rurema, ariko sindayica iryera, habe n'umunsi wa rimwe. Ngerageza arumirwa arataha. Bukeye mu gitondo ajishura umuheto wa se n'umutana w'imyambi, ayisohoramo ayishyira mu kirimbi, akubita mu bitugu arasohoka. Ageze hanze ahamagara se aramubwira ati: murabeho ndagiye, ariko nzagaruka kera. Ngiye kureba aho Imana iri. Akiva mu rugo arenze umuharuro, abona Imana yihinduye umugabo, nawe afite ikirimbi mu bitugu n'umuheto. Ngerageze aramwirukankira aramushyikira, aramusuhuza ati: uraho wa mugabo we? Undi nawe ati: uraho nawe. Ngerageze ati: ese uragana hehe? Umugabo ati: ndeka yewe, ndajya kwanjwa. Undi aturanjwa mu biki? Umugabo ati: mbigutekerereje ntaho twajya. Ngerageze ati: pfa kumbwira mu magambo make. Undi ati: naravutse nsanga data na sogokuru ari abakene, ntako ntagerageje ngo mbukire, ariko buranga buranyokama. None ubu icy'ingenza ni ukujya gushaka Imana ngo nyibaze icyo yaduhoye, cyangwa se nyiroheho ahubwo duhwane. Ngerageze ku mutima ati: si urwumwe koko. Araterura ati: wa mugabo we, nanjye nicyo cyanzinduye, ko ndeba uku ntafite shinge na rugero. Ni nako data na sogokuru bimereye, bemeza gushakira hamwe Imana, bafatanya urugendo. Uwo mugabo abaza mugenzi we ati: witwa nde? Undi ati: nitwa Ngerageze. Undi aramubaza ati: wowe se witwa nde? Uwo mugabo ati: nitwa Manirarora. Baragenda barara nzira. Bwije Ngerageze abaza Manirarora ati: mbese niduhura n'Imana tuzayibwirwa n'iki? Undi ati: hari uwayibonye maze angereranyiriza uko isi. Igihe umuseke utambitse, Manirarora ati: ngiye mu gicucu. Undi ati: ndakurinda. Manirarora ageze hirya yihindura intare, agaruka atontoma. Ngerageze ayikubise amaso arirukanka. Intare iramugerekana, iramufata, iramugaragura, ariko ntiyamurya. Ibonye yaguye igihumura, ahinduka Manirarora. Afata Ngerageze aramubyutsa ati: ukanzwe n'iki? Ngerageze ati: byihorere wa mugabo we, intare yari inyishe nkijijwe n'Imana. Manirarora ati: ese irigitiye hehe? Undi ati: sinamenya. Manirarora ati: cyo subira imuhira, ntawarwanya Imana, ariko nugerayo ishya wifuza urarisanga. Nuko umugabo aramuheba. Ngerageze inzira ayirira kuyimara. Ageze imuhira asanga umudendezo, amashyo y'inka n'undi mukiro utavugwa. Ari kwa se ari no kwa sekuru.
bati ni koko Mana ni wowe ugaba kandi ukwambarije ku ishyiga umusiga ivu. Urakoze wabanye natwe muri uyu mugani w'Imana na Ngerageze. Turakomeza kukwibutsa gukanda inzogera y'umutuku yanditseho subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro nk'ibi ngibi tubagezaho. Bye bye.